Spremna sam. Prvo na redu je Barbie Afrika. Iduća na redu Ukiku. Iduća na redu Rafaela. Iduća na redu je Doris Stanković. Iduće je Ana Lazarević. I bok ekipo, ja sam Marko, a ovo je... Petra. Vi gledate mi 7. Da. Prije nego što krenemo na ovaj video, ne zaboravite ubaciti veliki like i pretplatite se dole na kanal, obavezno. Obavezno. 70.000 pretplatnika, kada dođemo do te cifre, ja i Petra vam pripremamo jedan zanimljiv serijal. A do tada, ništa, mi krenemo. Idemo na video. Danas radimo ono vama najdraže, najgledanije, ono što stvarno volite, a to je... Modna patrola. Modna patrola, i to ni manje ni više. Ocjenjujemo outfite balkanskih tiktokerica. Krenimo. Dobro, jesi li spremna? Spremna sam. Prvo na redu je Barbie Afrika. Barbie Afrika, pa ovo mi je cool outfit actually kao... Pa okej, da, mislim... Mislim, sviđa mi se ovaj komplet, naravno ja to nikad ne bi nosila jer nemam tijelo za to i nisam toliko samopouzdana, lol. Ali ono je to kao dobro isfuralo, slike im čak izgledaju cool, onak sportski nekako. Tenisice, to su ove, znam te tenisice, ne sviđa mi se jedno možda ta bandana na glavi, to bi bilo malo nepotrebno. To mi ne ide uz taj sportski stil, nikako. Ali inače samo po sebi nije strašno. Ne znam, malo mi je možda diskutabilno, jer je ono navukla je dosta to gore. Mislim, okej, visok je struk, mislim, to je poanta tih sportskih kompleta, zato nisam htjela ništa ni komentirati. To ono kad se ide u gym da se vide i si se guzice, tako da ono, nemam tu kaj komentirati. Tako da, mislim, okej, ako ništa drugo, očito ima samo pouzdanje u svoje tijelo. Meni ovo nije najbolje, tako da ja bih ocijenio 3 od 5. 3 od 5, ja ću dati isto 3. Iduće na redu Ukiku. Dobro. Nije mi loše, nije mi ni njeno najbolje. Pa meni je ovo cool, jer ovo je nešto na primjer što bi ja nosila, možda bi neke druge štikle stavila jedino ili bi stavila tenisice, ali mi čak pašu i štikle, ne znam sad kuš, nije slika onak da stoji da mogu točno vidjeti kako je to sve stoji na njenom tijelu, razumijete? Istina. Ali inače za njen džiri, to nije, ne znam, ne mogu zamisliti u štiklama nju općenito kao njenog džira. Istina. Njenog džira, ali kao ovo je možda bolje hlače su mi brutalne, neon majica, totalno ono, moda, realno, kao crop top. Jedino što ti kažeš, voli bi da stoji pa da vidimo kako... Da, ne znam kako stoji, ne znam jesu hlače visokog struka, pretpostavljam. Od 1 do 5 ja bi tu dala 4. Eto, 4,5. Iduća je Mimi. Mimi make-up, inače cura se bavi make-upom i ovo je jedina slika njenog outfita na cijelom Instagramu. Ovo je iz 2018. slika, tako da Mimi sorry, ali... Opet sjedi, opet ne mogu vidjeti kako to izgleda, ali prva stvar želim jako pohvaliti što je sve crno, ja to obožavam. Sviđaju mi se jako kožne hlače, sviđaju mi se štikle, kako se zove... Nisam siguran koliko je te hlače dobro stoje. Pošto sjedi ne mogu to toliko dobro vidjeti. Da, ne znam, tu mislim ove remena hlačama mi se jedino ne sviđa. Zato ne znam kako izgleda hlače naprijed. Štikle su mi brutalne. Da, štikle su bomba. Brutalne i s tim hlačama još bolje. Ne, sve mi je ovo super kao ovaj remen, ne znam, ne mogu predočiti kako izgledaju hlače naprijed, taj remen mi je tu me pika u oko, ali inače bomba tako da... Petica. Pa ajde, daćemo 5, zanamarit ćemo taj remen, da. Iduće na redu, Rafaela. Rafaela ima taj kao boy stil više, onak široko baggy, da. Meni je ova majica jako cool, ima vanzemaljce, traperice iskreno mi se ne sviđa jer ja, to jest uske traperice to ne nosim. Da je to sad, da su i hlače... Je li to stara slika ili? Ne, to je fresh. Da je to oversize hlače, to bi brutalno izgledalo. Da su široke hlače, to bi bolesno, ali na primjer ja osobno ne volim uske poderane hlače, sviđaju mi se što su crne, jer da su bilo koje druge boje bi bilo katastrofa, ali kao da samo malo šire bi mi bile bolje. I tenisice šta to ima? Adidas, šta je to? Tenisice mi nisu nešto. Fakat mi nisu, ne znam. Da, ja bi stavila, I ne idu vensice bi stavila na ovo, da. Ili čak možda crne starke bi isto super izgledale. Ovom tenisice mi, šta ja znam, 3,5 od 5. Da, tako ću ja dati 3,5. Idemo dalje. Iduća je Ela. Ko je to? Ela je naša najpoznatija tiktokerka u Hrvatskoj. Ne vidim ovo outfit, znači ovo je iz profila i ne vidim outfit. Prvo mislim vidim ove hlače koji... Nisu mi. Ne, znači hlače su ne. Majica je bijela, ne znam kako je naprijed kao... Ali t-shirt. Ruksak je cool. Ruksak mi je cool. Šta to ima na nogama?
Tenisice? Tenisice, ali koje su? To je to Adidas one. Ne znam da li su Adidas, bijele su, okej, kao... Ne, tenisice su mi cool, idu uz ruksak full. I... Rima! Tenisice su mi cool, idu uz ruksak full. Aha, okej. Uglavnom, Tenisice i ruksak mi pašu. i tenisice i majica pašu. Ne pašu jer ovo nije čisto bijelo, ovo je čisto bijelo. Pa čisto je ovo. Nije. Nije? Nije. Ne znam, hlače su mi baš tragične, nikako mi se ne sviđaju. Mislim da su iz 2015. i znaš kada se hlače onak dole nakupe pa se nagužvaju. Da. E pa to mi je malo onak dosta loše izgleda, ima sive čarape, to mi isto nije baš dobro. Uglavnom da, mislim ovo nije definitivno nikakav moj džir, ali ako se cura voli tako oblačiti, nek se oblačiti. Uglavnom, okej, ovo nije najbolje, ali ja bi definitivno, a ne znam, Ela... 2,5, ajmo 2,5. Ajmo da ti daš 2, ja dam 3 i onda stavimo 2,5. Jesi to tako računa? Može, evo, Ela 2,5. Sigurno sam da imaš i neke bolje outfite, ali evo iskreno od nas... Samo zbog traperice, da je bilo šta drugo kao... Bilo bi okej, fakat da. Iduća na redu je Doris Stanković. A Doris je uvijek imala taj neki svoj džir, nikad nju nije bolilo briga šta će drugi reći, uvijek Ukombinirava stvari koje nitko ne bi. Koje nitko ne bi, to je njen džir i onako meni uvijek bilo cool, nekad je znala failat isto kao ja, nekad je actually dobro, brutalno izgledala, ovo mi je jako cute. Osrednje, kao nije njeno najbolje. Da, ovo mi je cute, jedino mi se ova torbica ne sviđa, da maknem tu torbicu, Bingo. ova haljina i vencice dole brutalno. Slažem se, jedino torbica. Samo da maknem, tako da će da 4 za ovo. Četvorka i od mene, torbica je bežasto, baby roza, pa mi nikako ne ide uz crveno i bijelu i to. Četvorka. Iduće je Ana Lazarević. Ovo je neko drugi oblačio, to mislim ne znam nešto snimala. Moguće. Tako da ne mogu komentirati kao njen stil, ali mogu komentirati koliko koji je obukao i kako izgleda, meni je brutalno petica čista, ovo je fenomenalno kao, nemam šta komentirati, ove hlače su bolesne, jedno čekam da se ja navajim, tako. Slažem se, hlače bolesne, bolesno je stoje, majica, nemam riječi, to se sad nosi. Baš reality je brutalan kao. 5 od 5. Da. I ekipo, to bi bilo to za ovaj video, za ovu modnu patrolu. Lajkajte ga ako vam se svidio, nemojte nas džadžati, mi ne džadžamo nikoga, mi samo ovako stručno komentiramo jer smo inače jako moderni nas dvoje. Strašno smo moderni. Jel se zove modna patrola? Cijenjamo modu. Dobro, pretplatite se dole naravno na njih, sedam mi se onda vidimo u nekom idućem videu. Ja veliki pozdrav, bok! Ovdje imate subscribe. Ovo je zadnji video na mi 7. A ovo je video koji vam ja i Petra preporučamo. Bokić!